Kung kaninyo mga kabrad, maghimo ta og bundak para pantamban. Nani lang ginagmay yung baon para makaon din sa tamban kay gagmay kay baba. Oh. Nani yung ra paghikot ora katagas niyang kuan haod, ang tingon, humanog buhat, bahaya na napod. Pambundak-bundak lang, di na mumupalit og paon. Kay kwarta, ilad-ilad lang tani kanilang sparkle may itong paon. Wala na itong paon-paon para panamban. Pansudan lang. Kung dagang tamban, kwarta sad. Kaya mukaon na yung daghan ang tamban o mukaon ng tamban, kaingon po kag hapit po rin mabira.